Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. U današnjoj, to jest u ovotjednoj epizodi ću vam pokazati kako doći do ovih lokni bez da koristite peglu za kosu, Figaro ili neke druge proizvode pomoću kojih inače dobivamo ovakve lokne, ali oni uništavaju kosu. Doista je jako jednostavno, oduzima jako malo vremena, tako da ako želite znati kako doći do ovoga na potpuno prirodan način, nastavite gledati dalje. Ono bez čega ne možemo je elastična trakica koja vam stane oko glave. Nju ćemo staviti ovdje i svu kosu podijeliti na pola i prebaciti naprijed. Uzimamo pramen po pramen i prebacujemo ga oko trakice. Evo prvi pramen. Zatim tom pramenu dodajemo još kose i sve zajedno prebacujemo ponovo. Bitno je da stegnemo i da nam bude uredno. Dodajemo još kose i tako cijelo vrijeme dok ne dođemo na pola. Ovako treba izgledati vaša kosa nakon što ste sve upleli u trakicu. Nakon što operem kosu na večer, odmah napravim obično ovu frizuru i onda s njom spavam te ju ujutro raspustim. Vi možete sa njom provesti i dan ako vam se sviđa ovako izgledati, ja ne znam, nekim ljudima se sviđa, ne znam, baka me vidjela i bila je oduševljena kako imam lijepu frizuru, ovo ovdje sada. Bitno je da ovo držite neko vrijeme, što duže to bolje, to će vam duže trajati lokne. Ako ju skinete odmah nakon sat vremena, one neće doista izdržati neko dugo vrijeme, tako da bolje je da što duže držite. Prošlo je par sati od kako sam uplela kosu u trakicu, točnije prošlo je 4 sata. Ja bih preporučila da to držite još duže, po mogućnosti 6 sati ili cijelu noć, to je bilo idealno. Samo strpljivo to treba vaditi van, ne treba ništa raditi silom, već polako. I uglavnom to je to, nadam se da vam se svidio moj kratki video o tome kako dobiti loknice preko noći. Ono što bih vas ja zamolila je da se subscribe-ate na moj kanal i da ako vas nešto još zanima ili imate neke nove želje, napišite to u komentaru.